بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا مسلمان بقدر وقيمته پشتی اوقاس حافظی جارا کادی شکر خدا کو بو نصیب ام بهبرات کارمن صحبت کی درس کی بین زمان دوی جمعه پیروز و مبارک تا ام تخوازن آیت کی کو خدا عز وجل نصيحتك قال لك ما ظن لما إنسانتك لما أهل إيمانتك الإنسان تفتك وخصوصا لأهل إيماني دوی آیت دا رب عالم وها فرماند که آیت سورة آل عمران رقم آیت 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. يا أهل إيمان خدا وها فرماند که ای کسی که ایمان آنی نجربه خو بترسن حقی بترسانه بدن رعایتا مزناتیا رب خو بکن لأمر و فرمان خدای خو خودی درکبن به امریاوی نکن تقوا کلمه که قال لك فرایه معنا تقوای بکنو کرد که ام بیجن تشتي خدا قوتيه بك ام بكن تشتي كد بيجا نك ام نك معنى اف تقوى حق تقوى تقوى تمام تقوى خداش ما تخوازه اف عبادته هانيك ام بكن او وظيفه خو بيننجي خدا وها فرماند كي اي كسك وإيمان آنيج ربي خو بترسن حق تقوى بدنك وهاي وجوه هبه ولا تموتن الا وانتم مسلمون هاي وجوه هبه ون بي ايمان نمرن ون به ایمان نچن حضور خدای خو دفردا دتشتي قال لك بقدر وقيمت هنا عالم سري ساكنين او خدا نصيحتك دوان هر تشتاد المتك بل قالوا بسلمانا مرن كينجيتي والله مكاس نزانن كيج ما دزانه كينجي مرنا ما هي انفيار نزان دمكي دما خدا بيجا ون به ایمان نمرن تشتاج مارا قوتيا تشتاكي دست مداننه او تشتاكي دست مدايه تشتي يكون نه دست مدايا مرنه نه وقتا مرنه نه صحتا مرنه نه شكل مرنه ده دست مدانه لی تشتي يكون دست مدايا ایمان ده دست مدايا اسلام ده دست مدايا تسلیمون خدا دست مدايا گهداری کرنا امر و فرمان خدا دست مدايا وان هر دو تشتي خدا دبیجن به ایمان نمرن مرن دمکی تشتکی نبلیه وقتاوي نمعلومة ام وقتاوي نزانن صحتاوي نزانن روجاوي نزانن شكلي ويجي ام نزانن ام جنج بمرن ام اختيار بمرن ام زنگين بمرن فقير بمرن هاوين بمرن زوستان بمرن بشاب بمرن برو بمرن لجامية دام بمرن ان سركار و خباط اخوة بمرن حاشا ام توالت دا بمرن ام حمام دا بمرن ام سر سجده بمرن ام طواف كعبه دا بمرن ام تبي شوشة عراق و مشروب وفات بكن ان تبي دسمجه شوشة مسينة آوه ان سرحية آوه ان آف دست مدام دسمج گرم في شكل ام دمرن اوانا ام نزانن لتشتكو ام دزانن قلوب سلمانا او دست مدى ايمانك هي تسليمون خدا دست مدى هي جوي آيات ام في تشتي فعم دكن اي قلو انسانا اي قلو مسلمانا جمرنا خورا روجا كي ديار نكن نبي بشتك عمرين بو بينجي بو شيست بو حفتة زهجا بمرم في تشتي نبيجن هر دقيقة هر ثانية آماده و حاضر بن لهمبر امر خدا مادام كو امرنا كي نمعلومة نديارة لي اف ايمان هاني دست مداية ام في شكل هاني ام جنج بن ام اختيار بن ام لهمبر امر خدا در نكبن ام زنگی بن ام فقیر بن لهمبر امر خدای خو هم در نکبن ام زنگی بن خدای کار و خبات بن انگاج ام کار کرو عامل و عیشی بن لجمع انسانا ام همبر لهمبر امر خدا در نکبن میر به آنجن به ظلم و نحقی لهو نکن به امری رب خو نکن حرمت امر و فرمان خدای خو بگرن نبیجن داک ام اختیار بون ام خراست کن بیلمیج نمینن به روژی نمینن خرابي و دزي و ظلم و نحقية نكن نبيجن دا كينغاكو از مازن بوم از توبة بكم هاي وجوه هبه مازنه دولته هاي وجوه هبن اي كسي كو رهبرن اوان كسي كو مرشدن اوان كسي كو ادارة ملتت كن آگهدار خوبن نبين پشت 5 سال 6 سال استقاود بوم
از مال خرونشتم از توبه بکم نه بلکه نبو نصیبته آگه دار به صحتا کو تبوی مکلف فرمان و امر خدا سرتا هاتم تطبیق کرن دوی صحتا هانه دا تو حرمت امر رب خو بکره تل گوره امر و فرمان خدا حیات خو بردوام بکه لبه لهمبر امر خدای خود در نکوه صحتا کی دیار نکه نبازی صحتا توبه بکم او صحتا هانه از مسلمانی به ایمانی از بشکل کی روسپی به هوای کی از تسلیم خدا بومه از بمرم آگه دار خوبن چقدر نصیحت کا گرینگ چقدر نصیحت کا مهم چقدر تشتکی جی خدا یعنی ای کسی کت به امریا خدات کی ای کسی کت حرمت امر و فرمان خدای خناگری آگه دار خوبه مرن حقت روکی هر بمری و صحتا مرنج ندست تدایه لیدما که اف مرنا هانه هات هدی فرصتا توبه اشترا نامینه فرصتا پوشمانی اشترا نامینه فرصتا کت تسلیم رب خوبی اشترا نامینه مثلا نصيحتك قال لك مهم جميرو جنارا اوان ميرو جنيكو هيجا جنجن يكل يكي ظلمتك جار هي مير ظلمتك ان جن ظلمي لميري خدك دجينجيتيا خدا بصحتها وان باشا ظلمي لها بتكن بدك اما اختيار بون امي وقتي هف حلال بكن امي قردانه هف آزاد بكن امي ام بيجن محقق ولا هف حلال كر كيف فرصتها ندايتها اي كسي كون رهبري ملتنا ون اداره ملتتكن آگاه دار خوبن نبیجن دکا کینگا که امش وظیفه کتن امی وقتی هرن جامعه لمیش بکن امی توبه بکن نه مراقه نکن مادام که نیت اوا خبیثه خواده وی فرصت ناده انسان او کسی که به امریه خدات که بنیتک خراب به حیله و شیطانی دخوازه حیله خدا بکه برا بزن به او انسان نکاره حیله خدا بکه خدا خوش حیلت کار المروا بکه حاشا كلمة حيلة نلاقي خدايا للجور عقل إنسان أو كاسب بتخوازا حيلة الخدا بك خدا جي حيلة لبي إنسان هانتك أم آقادار خبن أم خو حاضر بكن ربي خورا أم حاضر بكن جمرني را أم آماده بنج تسليم بونا ربي عالمي را برا حياتا ما هر دم وها حاضر به كوامي إيرو تسليم ربي عالمي ببن چقا كلمة إسلامية خوشة بحكمت هي كل صحابي پیغمبر هاتيه گوتن اف كلمة هاني دبي آماده مرنا خو بك وكا كتي صبي بمري جمرنا خورا حاضر به وكا كتي صبي دمري اوش دنيا خورا كارو خباته بك وكا كتي قت نمري يعني نه دنیا خو اهمال بکه نه آخرت خو توبه خو عمل خو صالح واجبات خودش تا خواستیه حق انسان کشته خواستن ناوی پاش استی خو نبیجه از صبح نا دست بنا ساله کی باشه 10 سال باشه از بوم پنجی از بوم شست از وی حق هانه بکم امان آگهدار خوبه به وی شکل تنجی حضور رب خوب رب عالم صحت و عافیتك بدمه حیاتك بإيمان مرنك لسر إيمان خدا بكنسيب ما خدا مشقزه و بلای محافظه که بپارزه صحت و عافیت بده شفاش نخوش مرا بشینه رحمه خل مریه مبکه ظالم ما هدایت و اصلاح بکه مظلوم ما خدا جبن دستی و جبن ظلمه وان خلاص بکه خدا حياتك الجورا إسلامي بكنسيب ما حتى درسك هاتي أمانة خدا بن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته